有一些失误，自己，哎，这个跟我上次一样哎，是吗？啊，商业无四是。对，这次ni umunyempano uririmba akabyina injyana ya hip hop akaba n'umukinnyi rurangiranwa wa filime mu Bushinwa. Uyu munsi twabateguriye amateka y'ubwamamare bw'uyu musore witwa Shun Yao, muzi cyane muri filime z'Abashinwa zigiye zitandukanye z'amaseri. Jye mwumva ni Cedric Nojute wageze kuri Go Magic TV, igisiga kigurukanye ubuzima bw'ibyamamare hirya no hino ku isi. Nta kintu uretse gukora subscribe. Baha ikaze. Amazina ye yitwa Shishi Yao Shun Yao. Yavutse ku itariki 23 Werurwe mu 1988. Yamenyekanye bwa mbere mu muziki nk'ugeze itsinda ry'abahungu rya pop rya MIC Music Boys in China mu mwaka wa 10. Mbere yo kwinjira mu myidagaduro yari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu itsinda ry'urubyiruko rwa Shanghai Province Youth Football Club, aho yakinnye n'amarushanwa y'igihugu. Mu mwaka wa 2006 nibwo yatoranyijwe mu bashinga itsinda rya MIC ryamamaye cyane mu Bushinwa, maze atangira imyitozo ikomeye y'ubukinnyi, kuririmba no kubyina mu gihe cy'imyaka 4 mbere y'uko batangira ku mugaragaro. Muri iryo tsinda yarimo yarashinzwe kurapa no kubyina mu buryo bw'umwihariko injyana ya hip hop. Iri tsinda ryatsindiye ibihembo birimo Supernova Awards mu iserukiramuco rya music rya Hong Kong Asian Pop Music Festival, ndetse n'igihembo cy'ababyinnyi beza mu bihembo bya muzika by'Ubushinwa Chinese Music Media Awards. Ubwo yari amaze gukora amashusho menshi y'indirimbo yinjiye mu gukina filime z'uruhererekane, aho yaje kwigarura imitima y'abantu benshi bitewe n'uburyo akinamo. Zimwe muri izo filime ni hitwa My Stars Lotus Casebook yasohotse 2023, irimo mu zatumye amenyekana cyane, aho yakinnye ari Di Feng Chang. Iyindi yitwa Till the End of the Moon yasohotse 2023, filime y'amateka n'imiyoborere yakinnyemo ari umukinnyi ushyigikira abandi supporting cast, ndetse n'itwa The Blue Whisper yasohotse 2022. Indi filime y'amateka y'ubumaji yakinnyemo agasiga ishusho nziza ku bakunzi b'izi filime ni hitwa The Advisories Alliance yakinnywe 17. Reka dusoreze ahangaha. Jye mwumva ari Cedric Nojute. Niba utarakana subscribe ubikoreye kugira tugana mu byacu ko bukeye no ko bwije. Wowe wifuza ko ari ikindi kiganiro twagukorera amateka y'umukinnyi runaka wa filime, twandikiye muri comment, ubundi tuzagukorere nk'uko ubyifuza. Tuzahora ubutaha.